sejarah Bakbulun sebelah mewelum kisah Seluruh Aceh gunung musibah Ku hendak Allah Aceh berduka Hana soy sangka bala gepotong Ya ilahi Rabbun yupe ampun dosa Sehelon bangsalon hayai tanoji mo meranggung Akibat ulah manusia Batat kaya bate utunji tebang pelindung alam hana tanyo jaga longsor di takin no jelas nyata Tanoh myong guncang Aceh lon sayang Payah mano mata Serdeh tet nasib meluntang lantong Dak tamo muranggong hana leguna Ya Allah Gaduh gampong jinoetan meho Kairaya tampu Kuasa Rabbana bangunan Rata jut sagu Aceh le sagu Berduka cita Tanggal 26 penuh sejarah Bakbulun sebelah mewelum kisah Kehendak Allah Aceh berduka Dari kota sampai kampung Rumah digulung Iraya bah Hana soy sangka Bala gepetron Ya ilahi Rabbun yupe ampun dosa Aceh long bangsalon hayat tanoji mo meranggong Akibat ulah hai manusia Lat batat kaya bate utunji tebang pelindung alam hana tanyo jaga longsor di takin jelas nyata Aceh lon bangsalon hayat tanoji mo meranggong Akibat ulah hai manusia Lat batat kaya bate
jelas nyata, tanah mengguncang Aceh lun sayang, payah mano ia mata